Hai, Assalamualaikum, salam Ramadan. Hari ni saya nak share dekat korang high protein recipe. Kita nak buat ayam bakar dan juga protein smoothie menggunakan hyperbolic mash daripada USN. Let's go. Bahan-bahan yang kita akan pakai untuk ayam bakar kita, of course, kita ada ayam dada, sweet potato, sos peri-peri asli, garam dan juga black pepper. Simple. Dan juga untuk kita punya protein smoothie, buah yang kita select, kita pakai dragon fruit and of course, hyperbolic mash daripada USN, perisa vanilla. Okay, sekarang kita masukkan ayam ni dalam oven. Sementara tunggu tu, kita buat smoothie hyperbolic. Jom. Guys, ini dia menu berbuka kita hari ni. Ayam bakar bersama protein hyperbolic mash. So menu ni sesuai untuk korang yang nak surplus and sangat senang untuk korang nak prepare. Okay, selamat mencuba.